Salam. Pak, Duduk. tegak anak. Hari jam berapa? 6:30 Pak. Pak suruh masuk jam berapa? Jam 7:30. Baru kok pagi banati mo? Banda jam 2 para siang banati mo tadi. Kelak si kuasa lalok. Bawa barang-barang meni sedo. Periuk, bawa baju meni sedo. Awak jam kerja awak jale. Jam kerja awak jale. You kan ancak ada Pak, dah jam kerja 7:30 nak tiba 7:30. Ancak-ancak tapi tidak disiplin. Nah, tidak tertata waktu-waktu. Wah, kesalahan awak. Awak di mana tinggal? Apa dapat laporan? Dapat gondok tinggal tu orang bersiarak sebalik. Orang bercakap lagi bini. You laki bini cakap dalam apa Pak? Tu mana bisa awak masih Pak. Di segi pengamanan loh, di segi pengamanan. Awak tak boleh lalai. Keluarga awak mau laki bini, mau ndak laki bini, atau tindakan kriminal itu tanggung jawab bodoh. Lah, kau kasus bodoh kedua lah, masuk laporan ke Pak Ketua. Kelalaian awak sebagai ansip. Kasus kemalingan cie. Bah kasus kemalingan bandak do negara awak di kampung sebelah do. You kan ancak ada Pak nak ada kasus kemalingan di daerah Itu awak. tuh menganggur ansip jadi ya. Ndak do kerajaan jadi ya. Kalau ndak do cari kerajaan. Kalau ndak makan gaji butuh. Pilih ndak pakai gaji Pak. Ndak pakai jiwa lah Pak rangkum ke sadoma dalam apa perencanaan Pak. Tuan ndak nerima Pak. Ya lulai. Wah katunya nanti boleh. Neya. Pakak ba aku. Besok pagi lah. Ya, Apa ndak mencari lihat godok di kantor Pak boleh? Liburan tak Pak? Apa pecat? Hah? Kini berangkit atau besok pagi saya? Ndak 2 pos tak ada Pak. Kini atau besok pagi? 2 kali? Kesempatan nak ada Pak.